kum ke jing pen pau ke burom ya ke mensiam balaklat no jong Dr. Ricky A.G. Singkon balaklat no ha ke jan mi jong ke khat khandai trek rempang arajar arpun riu ke Voice of the People Party VPP ke bau Dr. Ricky ubat ya ke kam kumu General Secretary badmi khmat kumu MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kala penlong ke jingbu senti bat tap lama ya ke senduk bala tap ya ke basa jong ha ke jing yalang le buram Hamadan nongsder ha ke arpuai trek rempang arajar arpun riu shua banra on tap pat ya ka Hakani gejing yalang le buram uba Arden Miller basayo moj u President ke Voice of the People Party bat u MLA na nongkram ula syem ya ke benta ban grants ngolem na kaliang ke party ha ke ba ula ong bakum unong elam sngusi henry u benot bat kenja palat yau Dr. Ricky Nelor ki noelam ke VPP lai don lang da ki noelam snong kanong ster ki nohikai na nihu bekentop yo Professor Sumar bin Umdor Pro Vice Chancellor ki he na sarkar jalla bekentop yo basnyau bahalang dhar sembut menteri rangba unong elam kaliang persa u Dr. Mukul Sangma ki MLA lam ki we pat nelor ki pajba da ki hajar ngut uba Ardan ulai thu Bahadien bola rem ya ke election MLA arajar khatpra ulamut ban sange no ka kam sakri pajba Henry Deyu Dr. Ricky ubala wan ban aiman sim biang yu hakabala don ke jetre lang kaba hadu bau blay usim no yau Dr. Ricky. Shusho uba Ardan ula ong bakumu nonge lambat ke party kipen pau bakathma ban wan ra jingkala hakajala kampat kut bat kemilan ti bau blay un say shusho ki nonge lam ki badan ke jingkit klia na ka benta ke ri bat ke jat ban rio. Nasnore rong bagi tinjak parat. Bagi nampuak manong bagi sosi. Bagi sosi hama uhman jini, ukuan jini, upersa jini, unolam jini, urayo yagalak balek syara jaga kabakamha banyak bangi ini mentah. Yang dengan sosi, apa yang jinglo terlakau, apa yang jingkinjak terlakau, orang itu boleh yola balek asal jini, syara jaga kabakamha. Ban ya bawa ini minta. Ngapa banyak tu kini? Kuno bayi Dr. Ricky. Lalu kuno bangang rayo banyak turun lang. Kei kebayam ini kebayam kebayam. Haga Voice of the People Party. Kei bangang rayo election usian mazhab khatpa. Kalau tahu hal kejumut kejiberkat, bangan iro yang ni ketam syiri patwa lima kesan percaya. Henry, ni uperok ubie ujian. Orang balwa yang nak terhukum dalam. Bangala persanggu ningkong he. Ada yang merasa jirik kumulai hausnya malajar pernah. Masnufu bahkan dalam kue pada linci orang jintiu yang ini ri ke ini lagi. Kalau apa yang disian yang janri, lembang yang orang rakyat sosial berkala dalam kue. Dia mengatakan yang sedang yang clean politics campaign hausnya ada sipau. But they have a poor pengasan dan identify lagi dan pek di jenis rambak. Jadi kita berusaha bersyempang. Kita apa yang kita berdiri sini, kita baik, kita akan syariah, ban jauh lagi, begini minor semua, nama kata kapor kata daim, kita beri baik, beri baik, in min syakmat, menikah, negor nanti beri baik jakni, pada kena husnul ahazar syibul, abang lagi menikah di hari ini saat ini habo, kokse. Jika kalau bersumpah, kalau diuriu, udon beram uriu bah. Naik pamai jihunnya, nama yang badan, jika kita pindah ke bentar, ada jika bandar ke bentar, ada jika bandar ke kam hikai, bahkan kam ke bagi ban syariu. Ateng kalau itu kalau persanghi banong beli, Henry Imsro bahkan kalau nggak berdei, dei tak pernah. Hadir ukadupra, bahasa, bakdei hanya kapor kekhidmat kabangan lapar ban ino, ibariki lawan dari Indonesia. Bangga kenal suai kenangi atau ini yang beliau, hapo rinsa.
yang badan ini dalam kampanye Shanghai. Ngaron bau beli air sipor, yang syakli bakau. Banuan, bangai bersih ni ah kau pun kata kau. Kabangan sini kalai bangan don bentas. Kalau kau hak syakli, mereka ni badan kamlong bapin sange. Kamlong bapin ya tadi kakam bin hak ban perhat ha. Tadi kapor, kabangan don ring bejin kim. John kaji kya juga jiwat ke jiwat kan. Bat ngalapan, balai lagi berturi patnya. Naga kung kata kaji perkat no mesin, kabang sultan. Ban syakri, ya tadi pekerjaan dia nama nabi bukan don kata kalian jiwat. Ublay bersanjung ya tadi pekerjaan dia. Asal ayu you blay. Boleh say nothing except the music and voice of the people party. Yang syakri berkau. Yang mengelam berkral, overplay ke tertentu hari India berkoi, bat overplay di Jirong, umupi baru, Jirong bersulit, berani orang berapa, Jirong berapa senya, berani dijiklik, sisa dan pintu, begini kan, jadi kebaca, Ray. Kadang kecilong priu, so kumanon, banuna bujirisu, mengingat ubeng dari jingfu kebabhata, naranta jangi kumkajak priu. Ya sekarang kejingtenju, ya kajak priu, bangil ni berlesting, halu ubeng usai di priu, basyakini priu. Ibadah kejingkik. Bagi mereka semua sarang itu dipatah. Malah kawan kejingkak atau kumben. Kata pangat. Kata sim. Bukan dipatah. Kibuan dan tujuk. Kalau dikubay. Asal tu ia kejingkik dan sim kejingkik. Mereka ngilang kumtoy kanong iyo. Sisa isupo kawin paya ubakraw. Ubakran. Ulat klemok na perinjong. Batung ke parti, habang Ifrei, dari sisnupo, kanongren bersah, kanongren play ke bujong, yang nama kaya pen, larang kuno, nama yang orang rakyat kata sisa, cakap. Waru kanong mereka por, batung ke parti menin, yang jingan slogan, conference meeting, harga tiba bon, bagi malam, bagi fat, kelayan pau. Kelayan bantuan dan pagi, yang jirong jumi mengalang jumi. Patung berpati, yang symbol yang ramai. Ai conference message, sah, eventi, bagi orang kita nak cakap macam Dr. Ricky. Bagi symbol yang jimat, bakat mana warna yang jiran, hari yang jelas kan mempat. Kajileno, Dr. Ricky Syakmat, kalau kejimpan damai berinjeng dan nongeng teruskan. Barang pencerahan sisuk yang bersiap jenti keji. Dalam malam, tulai syibun, yang boleh berahli, yang boleh syakil wakau. Bang Yagi, Bang ke Eke, kalau boleh umak pandai, yang kita kikam di wakau. Lalu dari umat bantin kiri, yang mungkin beriu, amdan menunggu lakukan. Lalu tahu lupa, kami suah, orang yang jitu bantin kiri, yang syakir wakau itu bakal biti ijazahkan. Mereka penong berpilihan itu. Boleh bentah voice of the people party. Banjak MP na Shillong Parliamentary Constituency. Kami kaspa, kami kanam, naging jingit, kapag minangang juga yo, ontang nagajatrio si, naging winu di jatrio, bakit itu baru kita itu ang jingkay, kami itu utahun nalang jingit. Ang iso man anyo iba yung kung po, pag-yemday bantuk nyansin, o nanong ibigimday bansusin.
nga penuh para manawin ko. Nga kinsa para manawin ko. Udong General Secretary ada dia peringkat mana Presiden. Pada kecil turun kita. Sanslem yang peringkat. Kampatan tu wing kesin kemudian turun ada dia keren. Ada dia lagi orang yang sanjung yang kapat kecil. Kungkan longing. Kapan tu lusa kapan bahaya yang jatuh. Bagi yang peringkat kecil orang siapa. Dan kecil burung margriam. Aka pupung kata kapur kemudian slotna kindet kesan ulayula shino na prenjoni oh karena lagi isi apa ikan ikatu kadiwo kebetulan makna orang le ubri mana shongkat aban layo ubri de ni hapan punya ni hapan syariat au le wahai boni kita kembali konflik yang kini kini pun kemudian dimentangan personal yang kini ke condolence message kawangi kuat mahal nak kalian jumpa parti to Dr. Wendy Nisya Pavian and family sexual condolence message. It is with profound sorrow and deep grief that the voice of the People Party mourns the sudden and untimely demise of our beloved leader, Dr. Ricky H. Singh, Member of Parliament from the Shillong Parliamentary Constituency, founding General Secretary of our party, and a guiding light for so many across Meghalaya and beyond. But Ricky was a man of vision, integrity, lovable, and a humble servant of the people. Elected with the trust of the people in 2024. He performed his duties with unwavering dedication, compassion, and a rare sense of purpose. His leadership was marked by courage, empathy, and unshakable belief that politics must always be anchored in service and love for the community. As a devout Christian, Dr. Ricky carried his faith not merely as a personal conviction, but as a source of strength and moral clarity in his public life. He often said that being a Christian in politics is a challenge that he accepted it with conviction and humility. Through his words and actions, he reminded us that faith and public service can work hand in hand, uplifting, healing, and uniting. His life's work was a testament to his belief that leadership is not about power, but about sacrifice, compassion, and stewardship for the welfare of all. He inspired many within our party, across political divides, and among the countless citizens whose lives he touched. He was loved, respected, and admired not for the titles he held, but for the sincerity of his heart and the courage of his conviction. His sudden departure has left a painful void in our hearts, in our party, and in the state as a whole. In this moment of profound loss, we extend our deepest condolences to his bereaved family, whose pain we share. We pray that God, in his infinite mercy, grants them strength, comfort, and peace that surpasses all understanding. May his soul rest in eternal peace. While I would like to remind you from a scripture which can be found in the letter of Timothy 2, chapter 4, verse 8 to 9, in which I strongly believe that Bariki is saying now these words. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So now, crown awaits me. The righteous crown is awaiting him. Hallelujah, dream of heart. Real dream.
Pendapat ke cuma itu. Yang antara tu apa yang siap turun. Beliau tak boleh. Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.